kui ma be ka food pay mo ta mo kumbe chaone ene in terms of service delivery ko teacher ma anatiu eni ikar manok Rizal mukati ukero gulu kumbe chaone madong ngene Uganda ni dong tiki guri mabe loyo ki Uganda mawero kar mawano loyo sita pa magyabu kimanyane walbang no na miyo kimete wachente makimete wachente marom billion piar bungwan wi ario machene ene ka konyo watu twal me yupo guri piar ario wi aboro ma juya wajo nyingi arwayo ken pachi duju guri piar wi aboro kaka yupo tum mabe amiata pok marom ba dege la yibi gya no marom kipeje laro eni gen mamiata waj bodo chene billion don timot lok manok chene me World Bank and use meet chene pegi mio ya kauni and donc ki slotting o iri madong ki mi face kay kwanya gura beach chao tije ko ki releasing and don't ti fixed for you allotted for you for Gulu City madong ngati mo your district mo your city mo your government don't pay rom tich kwere earmarked the Gulu don't got you kwere and what you kwere within the 5 years per you po Gulu pegena yore ter kan ma pol gen mo kere ma mete alore ye manore ene ye kachi nen National Development Plan for makai kwano National Development Plan for ma ana kwano ma tora ngio ye ma tora da wa ka ro manifesto na ma miro ruate ki National Development Plan for ma miro pa government ye menene by 2031 karo chene ma pola da for socio-economic development waki kony dano